itegurirwa na radiyo Rwanda. muri sanga mu kiganiro cya none tariki 24 Mata 2021 nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya mfatanije na Nyirarukundo Xavera tugiye kugiterurira he. Reka ikiganiro cya none tugiterure kuri iyi nkuru igira iti Ubufaransa bwongeye gushyirwa mu majwi kuko kuba bwaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ni inkuru yabaye kimomo mu binyamakuru by'imbere mu Rwanda no hanze yarwo kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Muri Jeune Afrique bati génocide contre des Tutsis, un rapport rwandais met en cause François Mitterrand. Birasobanuye tugenekereje ngo jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, raporo y'u Rwanda iratunga agatoki François Mitterrand. Igitangazamakuru BBC nacyo kiti raporo y'u Rwanda ku Bufaransa ivuga ko butari buyobewe ko jenoside ishobora kuba. Mumvaho nshya nabo batu Rwanda rwasohoye raporo ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside. Ikinyamakuru Metro cyo cyaterewe kigira kiti raporo nshya yongeye kugaragaza uruhare rukomeye rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ikinyamakuru Le Monde cyo kiti génocide contre des Tutsis au Rwanda, pour Kigali l'État français n'est pas complice. Mbese ngo jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Kigali yagaragaje ko leta y'Ubufaransa atari umufatanyacyaha. Mu kinyamakuru Le Point naho bafite uko batoruye bagira bati génocide de 1994, la France et le Rwanda vers un avenir commun. Bisobanuye tugenekereje nabyo mu Kinyarwanda ngo jenoside yo mu 1994 Ubufaransa n'u Rwanda bererekeza mu hazaza bumva kimwe. N'ibindi bitangazamakuru n'ibinyamakuru byinshi Xavera umuntu atarondora ngo bimareyo byagarutse kuri iyi nkuru yatangajwe kuva ku gicamunsi cyo kuwa mbere w'iki cyumweru ivuga ko guverinoma y'u Rwanda yasohoye raporo y'amapaje asaga 600 ivuga ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni raporo yiswe ngo jenoside yagaragariraga buri wese uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo raporo yitiriwe Muse yakozwe n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabunganizi mu mategeko cyitwa Levi Firestone Muse LFM gifatanyije n'ibigo byo mu Rwanda birimo MRB Attorneys, Trust Law Chambers na Celta Law. Yakozwe bisabwe na guverinoma y'u Rwanda muri 2017 ikaba yaramurikiwe inama y'abaminisitiri iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuwa mbere w'iki cyumweru. Xavera yagaragaje ko Ubufaransa ntacyo bwakoze ngo buhagarike ubwicanyi mu kwezi kwa 4 no kwa 5 94 na nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ngo bugerageza guhisha uruhare rwabwo no guhishira abayikoze. Abanditse iyo raporo bakavuga ko Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand n'ubutegetsi bwe bari bazi imyiteguro y'ubwicanyi mu Rwanda, ariko bakomeza gufasha ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana nubwo hari ibimenyetso biburira. Leta y'Ubufaransa ngo ntiyari yobeguye ko hari jenoside ishobora kuba mu Rwanda. Raporo yitiriwe Declare yakozwe n'itsinda ry'abanyamateka ryashyizweho na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, nayo yemeje ko hari uruhurirane rw'uruhare rugaragara rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, gusa ivuga ko nta kimenyetso gihamya Ubufaransa ubufatanyacyaha mu mugambi wa jenoside. Raporo Muse y'u Rwanda ikaba ishingiye ku makuru y'inyandiko za leta zitandukanye, iz'imiryango itegamiye kuri leta, amakuru y'abahagarariye ibihugu n'abahanga ba za kaminuza. Abayanditse bavuga ibisa n'ibyavuzwe na raporo Declare y'Abafaransa ko nta kintu mu bushyinguranyandiko babonye cyerekana ko habaye ubushake bw'Ubufaransa bwo kwifatanya mu bikorwa bya jenoside. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta we yabwiye abanyamakuru ko leta y'u Rwanda itazahera kuri iyi raporo ngo igira bikurikirana. Minisitiri Biruta yababwiye ko iyo raporo itakozwe hagamijwe gukurikirana Ubufaransa mu butabera, ko ahubwo yita cyane ku kureba uburyo Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi nubwo byagaragariraga buri wese ko yarimo gutegurirwa kuzaba. Yavuze ko iyo raporo yakozwe n'abahanga mu by'amategeko idasubizwa cyangwa ngo ivuguruze iherutse gutangazwa na komisiyo ya Declare yakozwe guhera mu mwaka w'ibihumbi 2019 ikamurikirwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron tariki 26 z'ukwezi gushize kwa gatatu, yanashyikirijwe kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa Mata. Minisitiri Biruta ati kijondanye ati iyi raporo ntabwo ari isubiza ya yindi ya mbere, ni raporo zakozwe ku buryo butandukanye mu bihe bitandukanye nubwo zakurikiranaga ikibazo kimwe. Iyi raporo ikigaragaza cyane nuko leta y'Ubufaransa y'icyo gihe bigaragara ko hari uruhare yagize rwatumye jenoside yakorewe Abatutsi ishobora kuba, kandi byari byaragaragaye ko iyo jenoside yashoboraga kuba. Yakomeje ashimangira ko izi raporo zombi zuzuzanya zikaba zifite byinshi zihuriyeho ndetse n'ibyo zitandukaniyeho. Kimwe mu byo izo raporo zombi zihuriyeho nuko zemeranya ko hari uruhare rugaragara rw'Ubufaransa mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu birebana na jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ati ni ukuvuga ngo iriya raporo ya
ya mbere ya Declare iravuga iti rwose hari uruhare rugaragara ndetse ruremereye. Iyi y'u Rwanda ya Muse nayo ikavuga iti hari uruhare rugaragara kandi Ubufaransa bwatumye iriya jenoside ishoboka nubwo byagaragariraga buri wese ko yashoboraga kuba. Minisitiri Biruta yavuze ko leta y'Ubufaransa yateye inkunga ya Habyarimana Juvenal mu buryo bugaragara cyane cyane mu bya politiki n'igisirikare. Mu kwezi kwa 10 muri 90 Ubufaransa bwihutiye kohereza abasirikare bafashije Habyarimana mu kurwanya FPR Inkotanyi. Minisitiri Biruta kandi avuga ko icyo izo raporo zombi zitandukaniyeho ari uko raporo yakozwe na komisiyo ya Declare igarukira ku byabaye mu 1994 ariko yakozwe ku busabe bw'u Rwanda ikaba inareba ku byakozwe na leta y'Ubufaransa nyuma ya 1994 cyane cyane ibikorwa byari bigamije gusibanganya ibimenyetso by'urwo ruhare rw'Ubufaransa. Ati kimwe navuga ni nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi batandukanye bavuga za jenoside ebyiri bazishyira mu bwinshi nabumvikanishaga ko hari indi jenoside yaba yarabaye atari jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ibyo ngibyo dutekereza ko byatije n'umurindi abahakana jenoside ndetse banayifobye. Abakoze iyo raporo y'u Rwanda bifuza ko idakwiye kugereranywa cyangwa gufatwa mu buryo bumwe n'iya Declare y'Abafaransa kuko zakozwe mu bihe bitandukanye nubwo zivuga ku bintu bimwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG Dr Bizimana Jean Damascene yashimye impuguke zakoze iyo raporo icukumbura byimbitse uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi ikabishimangira ko nta buhumyi bwigeze bubaho mu gihe Ubufaransa bwahitagamo gufasha guverinoma yakoze jenoside kugera ku ntego yateguwe gutsemba abatutsi. Kinyamakuru Le Point kigaruka kuri iyi nkuru cyo cyanditse ko kuba raporo Muse na raporo Declare zombi zigaragaza ko nta bufatanyacyaha Ubufaransa bwakoze muri jenoside yakorewe abatutsi bifungura indi politiki nshya hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ndetse bikaganisha ibihugu byombi ku hazaza byumva kimwe. Ubufaransa rero ngo bwanejejwe no kuba u Rwanda nta gahunda rufite yo kubujyana mu butabera. Tutarajya kure iyo ngingo ya jenoside yakorewe abatutsi Jean Donier tunaga amaso no kuri iyi nkuru igira iti mu Bwongereza inteko yahagurukiye ikibazo cy'abanyarwanda 5 bakekwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Turayisoma mu binyamakuru by'imvaho nshya na The Jewish Chronicle aho ivuga ko inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yashyizeho itsinda riyobowe na Honorable Rod Mandelson rigiye gusaba guverinoma y'Ubwongereza kugeza mu butabera abo banyarwanda 5 bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakitegembya muri icyo gihugu nyuma y'imyaka 27 jenoside ihagaritswe. Honorable Lord Stuart Pollack umwe mu bagize iyo nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ejo bundi kuwa 4 yatangaje ko iryo tsinda ryashyizweho hagamijwe gukuraho ikizinga kigaragara mu mubano w'u Rwanda n'Ubwongereza kuri ubu ugeze ku rwego rushimishije. Abo banyarwanda bahagurukiwe bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni Vincent Bajinya, Celestin Ugirashebuja, Charles Munyaneza, Emmanuel Nteziryayo na Celestin Mutabaruka. U Rwanda rukaba rwaratanze impapuro zo kubata muri yombi muri Gicurasi 2013 ariko kugeza amagingo ya Xavera dosiye zabo zikaba zitarihutishwa ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Abo bose uko bavuze uretse Celestin Mutabaruka batawe muri yombi bwa mbere mu mwaka wa 2006 ariko urubanza rwabo ruza guhagarara nyuma y'imyaka 3 naho Celestin Mutabaruka we yatawe muri yombi bwa mbere muri 2012. Ubwongereza bwongeye kubata muri yombi kandi muri 2013 ariko bwanga kubohereza kuburanishirizwa mu Rwanda ariko nanone kandi ntihagira n'igikorwa ngo abo bagabo banaburanishirizwe muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Abagize inteko ishinga amategeko mu Bwongereza bakaba bifuza kubaza guverinoma yabo ikibura ngo abo bagabo ko ari 5 bagezwe imbere y'ubutabera mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bahuriye mu muryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Iyo nama ikabizwe nka Chogamo iteganijwe kubera i Kigali mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Honorable Lord Pollack akaba yaragize ati u Rwanda rutewe ishema no kwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma izaba muri Kamena ndetse agaciro gakomeye mu bana ifitanye n'Ubwongereza. Iryo tsinda ryashyiriweho rero gukuraho ikizinga mu bana w'u Rwanda n'Ubwongereza. Lord Pollack yavuze ko guverinoma y'Ubwongereza ikwiye kuba icyitegererezo mu gihe isaba ibihugu bya Afurika kwimakaza imiyoborere myiza no kurengera uburenganzira bwa muntu ikageza mu butabera byihuse abo bagabo bamaze imyaka myinshi barabonye ijuru rito muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Duhindura ingingo. U Rwanda rwaje ku mwanya wa 2 muri Afurika mu kubahiriza amategeko Jean Danier. Bikubiye muri raporo ngarukamwaka kuyubahirizwa ry'amategeko ya 2020 izwi nka World Justice Project Rule of Law Index. Ni inkuru dusoma mu nyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo The New Times, The News International, The Jakarta Post, Daily Maverick n'ibindi aho byandika ko iyo raporo ikorwa hagendewe ku buryo inzego z'ubuyobozi zishyirwaho
harimo kuba hatarangwa ruswa, guverinoma idaheza, uburenganzira bw'ibanze, umutekano n'ituze, ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza, ubutabera ku baturage ndetse n'ubutabera ku banyabyaha. Yagaragaje ko u Rwanda ruri ku isonga muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, rukaba urwa kabiri muri Afurika yose, naho ku isi ni urwa 37 mu bihugu 128 byagenzuwe. Muri aka karere u Rwanda rukurikiwe na Tanzania iri ku mwanya 93 ku isi, ku mwanya wa gatatu hakaba Kenya iri ku mwanya w'102 ku isi, naho ku mwanya wa kane hari Uganda 117 ku isi mu bihugu 128 byagenzuwe nk'uko wari umaze kubivuga Jean Daniel. Urundi na Sudani y'Epfo byo ntabwo bigaragara kuri urwo rutonde. U Rwanda rwabaye urwa kabiri muri Afurika nyuma ya Namibia iri ku mwanya wa 35 ku isi, ibirwa bya Maurice biri ku wa 38 ku isi, bikaba ibya gatatu muri Afurika. Botswana ni ya 43 ku isi, ikaba iya kane muri Afurika, naho Afurika y'Epfo iri ku mwanya wa 45 ku isi, ikaba iya gatanu kuri uyu mugabane wa Afurika. Ibihugu 10 byaje imbere y'ibindi byose ku isi ni Denmark, Norvège, Finland, Suède, Ubuholandi, Ubudage, Nouvelle-Zélande, Autriche, Canada ndetse na Estonia. Aksavera, reka ibyanditswe ku Rwanda tubisoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko uko icyorezo cya COVID-19 gikomeza kwiyongera kandi mu buryo butunguranye, ngo hakwiye kugira igikorwa mu gukuraho inzitizi. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byaha mu Rwanda byiganjemo ibyandikirwa kuri murandasi Jean Daniel byanditse ko umukuru w'igihugu yabivuze ejo kwa gatanu ubwo hazirikanwaga umwaka ushize hatangiye gahunda yiswe Hacked Accelerator igamije ubufatanye mpuzamahanga mu kwihutisha iterambere ikorwa n'isaranganywa ry'ibikoresho byo gupima, kuvura no gukingira COVID-19. Ni gahunda yatangijwe n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS hamwe n'abandi bafatanyabikorwa. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko Afurika ikiri inyuma mu bijyanye no gukora ibikoresho bya ngombwa mu kurwanya no kwirinda COVID-19, ariko ko hari gushyirwamo imbaraga mu kubikora. Ku bw'ibyo nanone ngo hakaba hakenewe ubufasha buturutse hirya no hino ku isi kugira ngo bikorwe neza kandi vuba cyane kugira ngo guhangana n'iki cyorezo bigerweho. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rukomeye ku ntego z'iyi gahunda ya Hacked Accelerator kandi ko ruzakomeza gukorana na OMS n'abandi bafatanyabikorwa mu kurandura iki cyorezo. Ni ikiganiro cy'ibyasohotse mu binyamakuru turimo kubagezaho. Reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye kuri iyi nkuru yo gusezera bwa nyuma ku wari perezida wa Chad Marshal Idriss Déby Itno watabarutse kuwa mbere y'iki cyumweru afite imyaka 68 y'amavuko, akaba yarazize ibikomere by'amasasu yarashwe n'inyeshyamba zo mutwe wa FACT mu mpera z'icyumweru gishize. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka Jeune Afrique, Le Monde, The Guardian, Le Soir, Africa News, New York Times, Huffington Post, France 24, Telegraph n'ibindi bitandukanye byanditse ko uyu muhango wabaye ejo kuwa gatanu witabirwa na bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika ndetse na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, ubera N'Djamena mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Chad. Aho N'Djamena Perezida Macron n'abagenzi be mu gace ka Sahel barimo na General Mahamat Idriss Déby, umuhungu wa nyakwigendera Déby Itno uyoboye inama nkuru ya gisirikare y'inzibacyuho, baganiriye kandi bashyigikira inzibacyuho yabigizwe n'abasirikare bafatanyije n'abasivile aho muri Chad. Bumvikanye kandi ko iyo nzibacyuho itagomba kurenza igihe cy'amezi 18, mbese umwaka umwe n'igice. Xavier, Perezida Macron yijeje ko Ubufaransa butazigera bwihanganira umuntu uwo ari we wese, haba uyu munsi cyangwa se ejo, wahirahira kudurumbanya ituze n'ubusugire bwa Chad. Jean Daniel avuga kuri Idriss Déby Itno wari inshuti ye ikomeye, akaba n'umufatanyabikorwa nyawe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba mu gace ka Sahel, agace na Chad iherereyemo. Macron yagize ati inshuti yanjye Perezida, inshuti yanjye Marshal, wabayeho gisirikare, upfa gisirikare, intwaro zikiri mu ntoki zawe, ruhukira mu mahoro. Marshal Idriss Déby Itno yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Yapfuye hashize amasaha make komisiyo y'amatora itangaje ko ari we wegukanye intsinzi ya manda ya gatandatu y'imyaka 6 ayikuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 11 Mata muri uyu mwaka. Umuhungu w'imyaka 37 y'amavuko General Mahamat Idriss Déby niwe wagenwe n'ingabo z'igihugu kumusimbura nyuma yo gusesa guverinoma, inteko ishinga amategeko n'itegeko nshinga. Abakuru b'ibihugu 10 bya Afurika barimo na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo unayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe, nibo bagiye N'Djamena gusezera bwa nyuma ku wari mugenzi wabo Marshal Idriss Déby Itno.
iyo ngingo tuyihindure ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura ituze n'umutekano muri Kongo Kinshasa aribwo MONUSCO ngo bugiye kurushaho gushyira imbaraga mu mutwe w'uyu muryango ugizwe n'abasirikare bambariye gutabara aho rukomeye mu burasirazuba bw'icyo gihugu cya Kongo. Iyi nkuru ikaba yiganje mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu nka Le Potentiel, L'Avenir, Actualité CD, 7 sur 7 CD, L'Interview CD no ku rubuga rwa Radio Okapi ya Loni muri Kongo. Itangira ivuga ko mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru General Thierry Lyon, umuyobozi w'agateganyo w'ingabo za Loni muri Kongo, yavuze ko ibikorwa by'uwo mutwe udasanzwe bigiye kurushaho kwigaragaza mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikomeje gutuma ibintu bidogera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Uyu mutwe udasanzwe wa MONUSCO ugizwe n'abasirikare kabuhariwe mu bihugu vya Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi, watangiye ibikorwa bya gisirikare kuva mu kwezi kwa kane muri 2013 ubwo muri uwo mwaka hari intambara ikaze y'inyeshyamba zari iza M23. Hagati aho na Kenya yemeye kohereza abasirikare bayo muri uwo mutwe udasanzwe wa MONUSCO kugira ngo nabo bafatanye n'ingabo z'igihugu FARDC mu rugamba zirimo rwo kurwanya iterabwoba n'imvururu bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ijagata mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ivyibi by'abasirikare ba Kenya bazajya gutera ingabo mu bitugu abo muri Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi byemejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari kumwe na mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta wari mu ruzinduko rw'iminsi 3 aho muri Kongo Kinshasa. N'uruzinduko rwibanza hanini mu bufatanye bw'ibihugu byombi mu birebana n'umutekano n'ubukungu bushingiye ku bikorwa remezo no ku ngendo z'indege hagati ya Congo Airways ndetse na Kenya Airways. Nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni muri urwo ruzinduko Perezida Kenyatta yatangarijemo ko igihugu cye kigiye gushyira ibiro by'ugihagarariye mu miji ya Goma ndetse n'i Lubumbashi mu rwego rwo kurushaho gukomeza umubano w'ibihugu byombi. N'uruzinduko yari yatangiye ku wa kabiri w'iki cyumweru. Arusoza ejo bundi ku wa kane ari narwo ruzinduko rwa mbere Uhuru Kenyatta yaragiriye muri Kongo Kinshasa nka perezida wa Kenya. Savera, dukomereze muri inkuru ivuga ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaganye ibyo kongerera igihe cy'imyaka 2 perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo wasoje manda ye tariki 8 mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Ni inkuru dusoma muri Africa News, News 24, The East African, Mail and Guardian no muri France 24 aho byanditse ko mu nama y'ejo bundi ku wa kane yakozwe n'akanama k'uyu muryango gashinzwe amahoro n'umutekano bamaganye ibyakozwe n'inteko ishinga amategeko ya Somalia byo gukwedurira manda ya perezida Farmajo bamwongerera igihe. Ni mu gihe kandi abadepite babikoze nabo manda yabo yarangiranye n'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize 2020. Mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama yabaye mu muhezo harimo kohereza muri Somalia intumwa idasanzwe Afurika yunze ubumwe izaba ifite inshingano zo gufasha gukemura ibibazo bya politiki byakuruwe no kunanirwa kumvikana kuri gahunda yo gutegura amatora yo gushaka uwasimbura umukuru w'igihugu wacyuye igihe cye. Afrika yunze ubumwe yonyine yamaganye ibyo kongerera igihe Farmajo kuko mu cyumweru gishize ubwo uyu Farmajo yabyemeraga byahise byamaganwa n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza hamwe n'ibyo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Dukomereze muri inkuru igira iti coronavirus who urges African nations to keep expired vaccines. Birasobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo OMS ari ryo shami rya Loni ryita ku buzima ryagiriye inama ibihugu bya Afurika yo kutajugunyanga inkingo za COVID-19 zarangije igihe. Iyi nkuru yatangiye kuba kimomo guhera ejo bundi ku wa kane nkuko tubisoma muri Global Citizen, African News, Daily Nation no muri The Guardian aho byanditse ko OMS yasabye ibyo bihugu kuba bibitse izo nkingo nubwo zarangije igihe cyazo ahubwo bigategereza andi mabwiriza mashya bizahabwa. Kugutakamba kwa OMS kuje nyuma y'aho ibihugu bya Malawi na Sudani y'Epfo bivugiye ko bigiye kujugunya doze zirenga 70,000 za AstraZeneca zakorewe mu Buhinde n'ikigo cya Serum Institute of India nyuma y'aho zirangirije igihe cyazo hagati muri uko kwezi kwa kane. Icyahise gikurikiraho rero nuko ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara Africa CDC cyabwiye ibyo bihugu byombi ko izo doze zikiri nzima ku buryo zakoreshwa. Ngo burya inkingo nyinshi zishobora gukoreshwa kugeza ku mezi 36 ariyo myaka 3 nyuma y'itariki zakoreweho, ariko nanone ngo kubera ko inkingo za COVID-19 zikiri nshya mu rwego rw'ubuzima ngo nta makuru ahagije kuri zo ahari ku buryo yakwifashishwa mu kugaragaza ko zigumana ubushobozi bwazo no mu gihe kirekire. Ibi ariko ntibibuza ko icyemezo ngo cya nyuma cyo gukoresha inkingo zarangije igihe cyazo kiba kigomba gufatwa n'inzego z'ibihugu zishinzwe iby'imiti. Izo nkingo za AstraZeneca
AstraZeneca zakorewe mu Buhinde zahawe ibihugu 13 bya Afurika zikaba zaragenewe igihe ntarengwa cyo ku itariki ya 13 muri uku kwezi kwa kane. Hari n'izindi miliyoni imwe Afurika yunze ubumwe yaguze muri Afurika y'Epfo nyuma yaho iki gihugu gihagarikiye kuzikoresha. Nyuma kandi izo nkingo nizo ikigo nyafurika kirwanya indwara Africa CDC cyaje guha ibihugu ahagana mu mpera z'ukwezi kwa gatatu aho igihe gitoya ngo zirangize igihe cyazo. Umuyobozi mukuru wa Africa CDC umunyakameruni Dr. John Nkengasong agahumuriza ibihugu byahawe izo nkingo zakorewe mu Buhinde, avuga ko ikigo cyaho mu Buhinde cyazikoze cyemeza ko izo nkingo zishobora gukoreshwa na nyuma y'amezi 9. Naho ukuriye OMS muri Afrika Dr. Matshidiso Moeti yasabye ibyo bihugu bya Afrika kubika neza izo nkingo mu gihe bakizigaho ngo hafatwe umwanzuro kubirebana niba zakomeza gukoreshwa mu gihe kirekire nyuma y'itariki ntarengwa iba yarazigenewe cyangwa se niba zanajugunywa. Hagati aho kandi gahunda yo gukingira coronavirus muri Afrika ngo yagenze buke bitewe n'uko inkingo zatinze kuhagera, hakiyongeraho n'urugamba rutoroshye rwo guhangana n'ibihuha byavuzwe kuri izo nkingo bijyanye n'ingaruka zigira ku bazitewe. Afrika yunze ubumwe igatangaza ko igiye gutumiza doze miliyoni 672 z'inkingo zirimo miliyoni 400 za Johnson & Johnson zizakoreshwa mu gukingira 38% by'abaturage ba Afrika kugeza mu mpera z'umwaka utaha 2022 jondanye. Tukiri kubirebana n'ubuzima Xavera, abana 650 bo muri Afrika nibo bamaze guterwa urukingo rwa mbere rurwanya malaria nkuko bitangazwa na OMS, ariryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Iyi nkuru ku rubuga rwa OMS muri The Conversation, TV5 Monde Info, L'Independent no muri Journal d'Action Régionale igatangira ivuga ko iyi gahunda yo gukingira abana malaria yatangirijwe mu mushinga w'igerageza mu bihugu vya Malawi, Ghana ndetse na Kenya. Uko ari bitatu nibyo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyi gahunda ikaba imaze imyaka 2 itangijwe, ariko mu kwezi kwa 10 uyu mwaka Xavera, inzobere mu by'ubuzima za OMS ngo zizaterana zisuzume niba urukingo rwa malaria rwakoreshwa mu buryo bwagutse ku isi yose mu kurwanya malaria. OMS kavuga ko abo bana 650 bari muri miliyoni 1,700 batewe urwo rukingo rwa malaria muri gahunda yo kugerageza mu bihugu bya Kenya, Malawi na Ghana. Ubwo hatangizwaga iyi gahunda muri 2019 ku isi habarurwaga abarwayi bashya ba malaria miliyoni 229, naho guhera muri 2018 umubare w'abapfa bazize malaria wahamye ku bihumbi hafi 400 buri mwaka ku isi, harimo abana ibihumbi bisaga 265 bo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Aho ni naho u Rwanda ruherereye kuri ingingo ya malaria, kandi Jean Daniel ejo kuwa gatanu muri Burkina Faso batangaje ko hari urukingo rushya rwa malaria rwakozwe na kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza ifatanije n'abahanga b'Abanyaburkina Faso. Ubu bushakashatsi kuri urukingo rushya rwa malaria bwatangarijwe mu kinyamakuru The Lancet, bukaba bwerekana ko rufite ubushobozi bwo kurwanya iyi ndwara ku gipimo cya 77%. Uyu mubare ukaba uri hejuru cyane kurusha urundi rukingo rumwe rukumbi rwakoreshwaga kugeza ubu, kuko ubushobozi bwarwo bwo Xavera ngo buri munsi ya 50%. Uru rushya rwageragerejwe ku bana 450 bo muri Burkina Faso, aho byatanze icyizere ku buryo ubutaro uzageragerezwa ku mubare munini w'abana barenga 4,800 bataruzuza imyaka 3 y'amavuko, bikazakorerwa n'ubundi aho muri Burkina Faso no mu bindi bihugu bya Mali, Kenya ndetse na Tanzania. Duhindura ingingo Xavera, igihugu cya Sudani cyakorewe itegeko ryo mu 1958 ryabuzaga abanya-Sudani kugirana umubano na Israeli mu bya diplomasi n'ubucuruzi. Uwarirengagaho akaba arahanishwaga gufungwa imyaka 10 mu gihome, akanacibwa n'amande menshi, amande aremereye. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Sudan Tribune, El Watani, Gulf News, France 24 na Africa News bikandika ko iki cyemezo cyo gukuraho iri tegeko rimaze imyaka isaga 60 cyafashwe n'ubutegetsi bw'inzibacyuho isangiwe n'abasirikare n'abasivili aho muri Sudani nyuma y'irikwa haryo wari perezida w'icyo gihugu Omar al-Bashir hari muri 2019. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko yari intambwe y'inyongera mu kongera kubana kw'ibi bihugu byombi guhera mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2020, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo gihe zategekwaga na Perezida Donald Trump. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Sudani kunagura umubano wayo na Israeli kugira ngo nayo ibashe gukurirwaho ibihano byari bimaze hafi imyaka 20 yarafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayishinjaga gushyigikira iterabwoba ku isi. Ibyo bihano byaje gukurwaho mu mpera za 2020. Iyi nkuru igasoza ivuga ko nyuma y'aho itegeko ryavugaga ko kizira ku munya-Sudani gucudika n'umuyahudi, ubu noneho ngo abaturage b'ibihugu byombi bashobora gukorana ubucuruzi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ishoramari. Ikindi nuko abanya-Sudani bashobora kujya gusura bene wabo 6,000 batuye mu gihugu cya Israeli. Mu mpera z'icyumweru gishize byabaye ubwa mbere Eritrea yemera nayo ko hari abasirikare bayo bari mu ntara ya Tigre ho muri Ethiopia. Nkuko byanditswe na Le Monde,
Monde, Jeune Afrique, Africa News na The Sun, Eritrea yabyemeye binyujije mu ibaruwa yandikiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, inakizeza ko igiye kubacyura kandi ko yatangiye no kubikora. Ubutegetsi bwa Eritrea bwasobanuye ko bwohereje abasirikare mu ntara ya Tigre mu kwezi kwa 11 umwaka ushize kujya gufasha ingabo za guverinoma ya Ethiopia mu ntambara zarwanaga n'inyeshyamba zo muri iyo ntara yayoborwaga n'ishyaka rya TPLF, ariko rikaza gushwana na Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed uyobora Ethiopia yose. Xavera, iyi guverinoma yabanje kugihakana ko ari abasirikare ba Eritrea binjiye mu ntambara yo muri Tigre, ariko mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu iza kubyemera ku mugaragaro, ariko Eritrea yo ntiyahita ibyemeza. Iyi ntambara yamaze ukwezi kumwe aho muri Eritrea nkuko byakunze kuvugwa na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed nyuma yo gufata umurwa mukuru Mekele w'iyo ntara. Gusa amakuru ava muri Tigre, Jean Daniel aravuga ko imirwano igikomeje, abasirikare ba Eritrea bashinjwa kwijandika mu bwicanyi ndengakamere no gufata abagore n'abakobwa ku ngufu. Mu kwanzura iyi nkuru, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byayanditseho bikavuga ko byatunguye abatari bake kumva Ethiopia na Eritrea byishyira hamwe mu ntambara mu gihe byigeze kurwana inkundura hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2000 bipfa umupaka. Icyo gihe ishyaka TPLF ry'abanyatigre niryo ryari ryiganje mu butegetsi bwo muri Ethiopia. Gusa umwana w'ibihugu byombi watangiye gushiramo agatotsi kari kawurimo nyuma yaho Abiy Ahmed yagiriye ku butegetsi muri 2018 ndetse muri 2019 anabiherwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Imiryango 260 itegamiye kuri za leta zo kwisi izwi nka ONG irahwitura ibihugu nterankunga gutanga miliyari 5 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika zasabwe n'amashami y'umuryango w'abibumbye kugira ngo abashe kuramira miliyoni 34 z'abantu bogarijwe cyane n'inzara kurusha abandi hirya no hino ku isi. Muti murabikura he? Turabisoma mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bya France 24, France Info, Le Figaro, Journal de Montréal no muri 20 minutes.fr, aho ibitangazamakuru byose bitangira bivuga ko izo ONG 260 mu ibaruwa ifunguye zanditse kuwa kabiri iki cyumweru zagize ziti kijondanye. Zagize ziti turabasaba mwa bihugu mwe musanzwe mutanga amafaranga gukora ibishoboka byose muri uyu mwaka wa 2021 mukabona izo miliyari 5 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika ngo hagurwe ibiribwa bihagije ku buryo bwihutirwa maze ubuzima bw'abantu miliyoni 34 bubashe kurokorwa. Iyo miryango igasobanura ko bihagije ko ibyo bihugu bikize byigomwa ibingana n'amasaha 26 gusa bikoresha mu ngengo z'imari zabyo mu gisirikare kugira ngo ayo mafaranga ababonetse. Kugeza ubu nkuko izi ONG zibyemeza, amafaranga amaze kuboneka angana na 5% bya miliyari 7 na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika zasabwe na Loni muri rusange muri uyu mwaka kugira ngo Loni ibashe kwizera ko ibiribwa bihagije bihari. Mu mpera z'umwaka ushize Jean Daniel Loni yavugaga ko abantu miliyoni 270 ku isi bari bashonje. Muri rusange abagera kuri miliyoni 174 bo mu bihugu 58 nibo bafite ingorane zo gupfa bazize kurya nabi cyangwa se bazize kubura ibiribwa. Xavera, reka dusoreze kuri iyi nkuru yo mu kinyamakuru La Provence cyo mu Bufaransa ivuga ko abafaransa 6 ku 10 mbese 61% by'abafaransa bavuga ko batatora Emmanuel Macron mu cyiciro cya mbere cy'amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2022 mu mwaka utaha mu gihe yaba yiyamamaje. Ibyo bikubiye mu cyumvirizo cyakozwe n'ikigo cya BVA Group gifite icyicaro i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa, kikaba kizobereye mu by'ubushakashatsi no mu bujyanama. Iki cyumvirizo cyangwa se sondage cyakozwe ku matariki 21 na 22 muri uku kwezi kwa kane. Urumva ko ari vuba cyane. Xavera, bafite imyaka 18 y'amavuko kuzamura. Abavuze ko batakwigira mutora rwose bakaba bafite imyaka iri hagati ya 35 na 64 y'amavuko, uretse ko batavuze impamvu yabatera kutamutora. Yego, mu gihe hasigaye umwaka umwe ngo mu Bufaransa haba amatora y'umukuru w'igihugu, abavuze ko bamutora ni 39%. Ibi rero bikagaragaza ko igikundiro cye muri Rwanda kitari hasi cyane ugereranije n'imyaka 4 amaze ku butegetsi. Ibi kandi bigashingirwa ku gikundiro abamubanjirije bari bafite, nkaho we yasimbuye François Hollande yari afite 19% byo gukundwa n'abaturage b'igihugu cye. Nicolas Sarkozy yari afite 31%, Jacques Chirac akagira kangahe? Akagira 65% na François Mitterrand we yari afite 37% by'igikundiro cy'abaturage b'igihugu cye. Emmanuel Macron ari ku butegetsi kuva ryari jondanye? Ari ku butegetsi kuva tariki ya 14 mu kwezi kwa gatanu 2017. Murumva ko agiye kuzuza imyaka 5 neza ku butegetsi. Reka kandi tuwifurize n'umunsi mwiza mpuzamahanga wo kuri iyi tariki ya 24 Mata ujyanye n'ubufatanye bwa benshi na diplomasi hagamijwe amahoro. Ni umunsi washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu Kuboza 2018 utangira kwizihizwa bwa mbere tariki 24 Mata 2019. Xavera, hari umuhanzi wo mu Rwanda wagize ati
amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. ngaho rero nimugire ibihe byiza mwese mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nari Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. wa gatandatu utaha ku masaha nk'aya ntimuzacikwe. Ciao ciao.